لەوتنی ئەم جارە سەرکەوتنی لە دوایە کۆمبوونە ئیرۆ کوردستانیا لێرە لە هەولێرێ بەردەرێ سازیان نەتەوێنیە گرتی بۆ دوو مەبەستێ سەرەکیە اون دبینن لە دوو هەفتەی دەربازبوویدا لە ئەنجاما خۆپیشاندانێن ڕێزاتیە ئاشتیخوازانە خەڵکی ئیرانێ بگشتی و خەڵکی کوردستانە ئیرانێ بەتایبەتی ئەم شاهدێ جەنایەتên نووە رێژیما کۆمارە ئەسلامی دەرهەق بە خەڵکێ بوون بە شەهیدکردنا بە دەهان خەڵکا و بە بریندارکردنا سەدان کەسا و بە گرتنا هەزاران کەسا ji bo wê jî îro em dibînin Kurdistanî li her çarbeşê Kurdistanê wê derê civiyane ji bo şermezarkirina cinayetên rejima komara İslamî derheq bi xelkê Rojhelatê Kurdistanê li eynî hal de piştîwanîkirin li daxwaziyên rewa û berheqa xelkê Rojhelatê Kurdistanê li rejima İranê daxwaziya meya dudê ew ku komelgeha navdewletî saziya netewêniyê girtî konsolgeriyên biyanî li herêma Kurdistanê به پشتگیریه خال داخوازیان خلق ایران و خلق روجهلاتی کردستان بکارن پیشیا جنایت رژیم کمار اسلامی بگیرن اوجی نتنه بگوتنا قصه بلکو بکریار عملی پیشیا جنایت رژیم ایران بگیرن لبروی کو ام دبین رژیم ایران جنوسایت کی نو دش به خلق روجهلات کردستان دست بگیریه و او جنوسایت ها نو یه روشه که گلگ آوارتل روجهلات کردستان ده بینه پیش کو دکوا قالب جنایت دژی مروی ده بروی هنده جی کی خوشیه کو ایرو هم دبینین کردستانی هر چهاربش کردستان به شاندن سلاح با اراده خوراگری و فداکاری خلق روجهلات کردستان و در پشتیوانی که معنوی ددنوان و امجی و کو نوان ده هاوکاری حزب کردستان ایران تولی و کمبونا کردستانیا بونه بو اوه کو دنگ خود توی دنگ وان بگهینه گوه جهانه سرکوتنی امجاره سرکوتنی لدوایه